Mangabe bongaka subscribe cindezela ibutton usubscribe. Kanti-ke umdlalo phakathi kweSagrada Esperanca eqembu lapha ke eAngola ne-Orlando Pirates, loyo mdlalo sewuphelile ke ngo-1-0 lapho ke kuyikwanqoba khona i-Orlando Pirates ngigoli liye langena ke ngomzuzu ka-74 ngoThembinkosi Lorch. Kanti-ke umqeqeshi we-Orlando Pirates uJoseph Zinnbauer khona ke inguquko ayiwazenza ke kulo mdlalo lapho ke ayiwafaka khona uThabiso Monyane wakhipha uWayde Jooste, waphinda ke futhi wafaka uMakusu Mundele umgadli ke osaqeda kufika kwi-Orlando Pirates, wasekhipha yena ke Mntambo. Kanti ke ngomzuzu ka-54 emva kokuthi ke uGabadino Mango ahlulwe igoli bayibamkhipha ke base bafaka yena ke uDion Hoto. Kanti ke waphinda futhi ke yena ke uJoseph Zinnbauer wafaka uJustin Muwowo lapho ke ayiwakhipha khona yena ke uTerrence Djzukamanja. Emdlalweni wokuqala weCAF Champions League first leg, Orlando Pirates 1 Sagrada Esperanca 0.